mungkin dia lagi banyak bereksperimen ya. Semakin dewasa mungkin semakin banyak. Semakin dewasa, mana semakin kolot. Oh, semakin kolot ternyata. Ya Pak Haji aku tos ieu lah biasa ke. Kenapa? Bumperna tiasa digetos. Bisa lah ya. Bisa lah ya. Panik gak panik. Tapi ya lah eta mah keur umur 30 teh. Ayeuna kan naik deh umur gelisah ieu sigana. Ya sih ngan maksudnya ya bisa pemiasa bosen gitu maksudnya sih. Jadi kan Acungna gitu ya dae. untuk kayak warna baru mah urang teh kan lumayan gitu kan. Sugana tuh ganti nanti foto, ganti milik, ganti oge personil. Lagi kita. Mau agak lagi kan urang mah bersatu kan sih lain. Aduh, mesikah itu dut cenah kitu. Tapi teteh ngomong-ngomong lamun ganti di personil, mah mungkin bisa nyanyi siga urang palales. Nah si eta mah daun si calon mah gitu. Anu Si kalau mau dua naik. Heeh, ayeuna lamun misalnya gantina kudu alus teh kumaha meureun alay. Makanya orang buktikan orang nyanyi weh. Heeh. Nyanyi di tes solfeggio den ada minati lada. Lada pisan. Si sok udeni gerak. Sok salah. Salah, alhamdulillah. Sok orang. Istrinya kan dua kan. Minati lada. Isun. Oh, bisa teh. Jemput sampai bejaan. Kan diajar. Demi nanti lada. Demi nanti lada. Ayo, pada batuk deh nih, Mak. Jadi cing jelas gerak. Dana sakumaha sok. Cing bener gerak. Tah. Demi nanti lada. Jadi bisa jelas. Jadi kudu jelas gitunya caranya. Sok aing. Demi nanti lada. Aya lagi jelas cantiknya. Tapi nek memang sih urang teh emang kudu bener-bener diajar solfeggio udah bener gitu. Di mana ada aminat Do, re, mi, fa, sol, la. Eta mah rada ngagilang. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kajalan si akini tabehan eta ngalawan. Urang teh kudu bener diajar teh. Maaf lamun nggak diajar sesuatu teh ulah asal-asalan kudu bener-bener kapakana bener teh Andrinya ada nih. Ulah aya mah diajar urang nyanyi dia. Jangan nanti jatuh hati ini jumpa tempat berteduh, tempat mencurahkan hati. Sebentar, Teteh suka ya badannya ngejalan gini. Sebentar. Kela pemirsa, ban aing nyanyi teh kudu make napas diafragmanya. Tah, karena dia mah kan guru, Ya. dia mah sering bernyanyi jadi tulang torsonnya pada keluar. Ya. Jadi Teteh, menurut pengalaman, kalau yang berbadan otot kan itu apa? Binaragawan. Kalau ini kan bagus suaranya. Ya. Jadi si dia tenaganya apa tuh katukang? Ini sih. Iya makanya itu aku lupa. Teteh, Maaf, Anda siapa? Ini Medan. bentar, Teteh siapa? Anda siapa? Speaking English? Oh iya, I guess. I'm come from Australia. Oh yeah, welcome. I am Kak, dia topi lu suka pakai orok sih karena. Soalnya kayak si Rana Letik. Dia suka pakai orok ya, nggak pakai yuk. Terus Anda siapa? Kesini mau apa? I'm
menguping. Ya, listening, terus Listening. ya. Outdoor. Yes. Vokalis. Yes. You Teacher, saw. you teacher. No. But But I'm ladies. You teacher no, I know. but I'm ladies night. Coba kasih musik buat wanita malam ladies night. What do you want? Apa yang kamu inginkan di sini? Ha? I come from Bandung. Yes, I know you come from Australia. From Australia, come to Bandung. Yes, what do you want now? I want. Yes. Hai, jangan salah lo udah calon pernah ngisi acara pakai bahasa Inggris. Walau hanya 9 menit. How you got this? How you bought? This. Buat. Apa? Itu gue bahasa Inggris apa gue vokal? Begini mungkin tadi dia mendengarkan kita Ya, nyanyi di mungkin. belakang. Dia ingin memenangkan. Yes. I'm sorry little bahasa Indonesia. Oke. Dan abdi orang Bandung. Oke, please no problem. Please welcome. Nice. You in up atau teacher? Yes. I have something problem Oke, no about problem. my vocal. Yes. Yes, it's very not good. Not good. Yeah. You ikut aja. Can you make my vocal is very nice in listening of many people? Many people. Yes. You ladies night. No, I'm not ladies night. You ada pendengaran yang tidak baik? Yes. Yes. You Kamu ada are- suara agak kerusuk-kerusuk? Ya. Yes. Yes. Oh, itu harus diperbaharui. Oke, please. Berarti dia di sini mau mengajari kita. Ya, Yes. vokal I'm ya. teacher. I come from Australia. Yes. I'm tadi terus. Are you teacher? No, I'm ladies night. Ya, I'm teacher waktu malam. Kalau pagi ya pembantu. Oke, baiklah. Enggak teteh. Kerek mau ngerti vokal. Yes. Coba. Yuk. Yuk. Yes, berarti ngerti. Yes. You know? Yeah. Solfeggio? Yes. Coba example. Example? Oke. You sample. Contohan. What example? Come on, please. Contohan. Example artinya contoh. What example ya ulang. Oke, you sample. You look at me. Yes. Me look at me. Aku lihat aku. What? No. Oh, oke, please. What do you know? No. Okay. You No, please. no stand up. No. No, no do. Sit down. No do. No duduk. Apa yang bebek lain? Up atau down? Up atau down? Up. Oke, please. Listen to me. Yes. Listen to me ya, Tusu. Listen to me. Listen to me, oke? I'm sorry, ada cerita bahasa Inggris dan Korea dan Jepang and Yes. Belanda and Cina. I'm campur aduk. Yes. Okay. Mama dewe. Tiba-tiba ieu vokal mama menangkeun. Ya, Oh. oke. Oke, please. Dari sebuah hal yang tidak baik Oke. menjadi lebih baik Oke. sedang kehidupan kita pribadi masing-masing. Iya, iraha teh vokal. Lain guru psikolog ieu mah. Guru vokalin. Judulna ge. Ya, loba teh ngayangan tah teh. Kalau kalian pakai but. Udahlah. Oke. Oke, for example. Ya, tapi lagu udah tuliskeun, for example.
fa sol la si. Yuk kembang biak. Ya. Oke, please. Do 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 mi mi ma. Dor mi mi ma. Ya. Isi. Nice. Teteh, hari emang di nanon aya ma Ada. da asa do re mi fa sol la si do eueuh do re mi ma sol la si do eueuh. Do re mi fa sol la si do ma 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 ma. Aya oke mama. Oke, Pris, silakan sok. Kalau diturutan lah sok puluh lah. Sok. Sok. Du 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 ramu. Ramu. Ajar guru sambil lulungan. Ibu kita Kartini itu Sok. kira-kira Nanti terakhir harus nyanyi ya. Ya. Nanti saya akan di mana suara orang Sunda, Ya. di mana suara orang bahasa orang Barat, Ya. di mana suara orang Cina, Dari mana orang kampung? di mana orang kampungnya itu ada dari saya semuanya. Sok. Coba saya berbakat. Ya, coba ibu saya mau tahu suara orang Cina gimana? Suara orang Cina. Oke. Cheng shang ling peng, ling long liu sang pring sang. Jadi Kami anu tibarat. tapi kan emang bener tadi sabun guru kudunya heula aja. Ayo dicek, cing bahasa itu vokal barat. Esola yesari for in any life. I shall be like you why now. Coba saya pengen tahu dengar lagu orang kampungnya. Orang kampung. Orang kampung. Di lamping di gunung kawi. Oh, enak. Saya di Lampung, berarti Sunda. Tapi anu guru bahasa mah, guru vokal mah, kudu sagala bisa kan ya. Iya, bener. Termasuk grip, Grip. not, Oh. gitu cing. Grip ge Iya. Heeh. ge. Bagus. Ya, Oke. eh. Gimana A, suaranya? A. Ah Ah. Terus C. C. Dis. This love and taking me so and say goodbye. No many time before. I love. Ya, guru dites kumaha. Salah, kan cara mau macam-macam. Lamun nu saking ngajarkeun teu bener, kan itu na dibakar teu keur mah ada calon teu bener salah. Teteh teacher, kan upami Sunda mah, teteh teacher. Upami Sunda mah demi hati lada, gitu nya. Terus anu nasional internasional do re mi fa sol la si do. Cing ari di India naon etana? Naon teteh? Nada. Sarigama. Dum harere mina here mi. Coba sekali lagi orang Lanjut. Tepuk tangannya dong. Ayatnya macam berapa? Do, re, mi, fa, sol, la. Do re mi fa sol la si teh dum. Teh mi re mi he dum. Tadi deui. Tapi Nurut semua nu awal kedua. Nu bener sih ada aya India mah seueur Ada dasarna gitu. Ada dasarna. cobi upami misalnya di Cina kemana ada dasarnya eta? Cing ling long 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 pang leng long ling long Arna di luhurnya. Eta yang di luhurnya. Jika budak cadar. Upami dia di kampung kumaha? di kampung Mohon. tep yu urang tetep. Jadi katanya do, re, mi, na, eta. Oh, betul kan ya bunyinya. Oke. Kela sakedap ieu teh saha nu diajarkeun jadi nate. Kan kita teacher. Nah jadi urang nu nguji. Heeh. Teacher langsung ajarkeun Sawi. urang. Teacher. Karena teacher terlalu banyak berbahaya. Terlalu banyak berbahaya. Terlalu banyak berbahaya Oh, dalam mama, dunia. kamu teacher terlalu banyak mengajarkan berbahaya, bener gitu maksudnya.
teteh kayak orang Meksiko gitu ya, dia topinya tuh. Dami 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 lada. Dami, do fa mi fa mi fa mi sol, do re mi fa sol. Dami nati lada fa mi sol. Dia terakhir bener ya tatenya. Bener guru mah kudu sakala bisa kan teh. What's your name please? I'm yes Mr. and Mrs. Adele. Oh, Adele. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Tapi si Adele teh kamari teh bae. Kamari teh geus Husnul Khotimah dah. Husnul Khotimah. Kamari teh. Oh, British Spears. Coba British Lagunya. Oh baby, baby. Ah, si British teh kamari teh tabrak. Dan Cilaka kamari teh. Oh, si British. Di bersih bisnis purpose. Ya kamu mau? Okay, please welcome for my teacher. Yes. I'm sorry. From where? From Australia. Australia. Oke, good looking banget ya. Dari Yes. atas sampai ke bawahnya pakai boot ya. Ya Allah. Lagi Teacher, musim dingin. teacher lagi hamil. Enggak. Udah tua teacher. Teacher, maaf, I'm sorry. Yes. What do you apa? What do you come from? Yes. I'm from Australia. No. What is your name? My name. Adele. Oh, Adele. Geus sieuna Adele eta. Okay, please welcome for teacher. Ya, Shong. Aisyah. Ya, Shong. Eta seksi dia. Yang lihat berat corona. Berarti itu gerak mah. Weh, Aya teacher dari Kongan eta mah. Apa sih patapiranya bikinnya? La la la, corazón espinado. La la la, como el desgallo. Os que mirani shimara. Brasilere, hey. Ay, yeah, corazón espinado. Así mira, di mana-mana. La la la, como duele el amor. Como duele el corazón. Terus. Berat ya guru vokal. Berarti memang bunti dalam pisahnya playlistnya. Tapi tadi ki ya urang teh nya ulah salah non teh ngajarkeun Nah. dina radio, dina ilmu sekolah biasa pun tidak boleh ada yang di maksudnya teh tong disepelekeun. Iya. Terus Jangan disalahgunakan juga. soalnya kan orang mah lamun nuntut ilmu kudu bener-bener Hmm. nya urang teh lamun diajarkan yang suara tes vokal ya otomatis ke guru vokal. Iya. Urang teh lain tes vokal ke tukang aduk moal nyambung. Moal nyambung. Jika orang yang diajar dagang nya otomatis harus bisnis perdagangan. Iya. Lain dan lain bukan yang lain-lain lah istilahnya Iya. gitu makanya. Kalau koma serius ya pulang. Kemana Teacher, don't go anywhere. Kapok lah orang mambolak sih. Ya orang Oh, mambolak. ternyata untuk masak. Itu sudah pohon dari tadi. Itu punya pemirsa. Ya. Ya Allah. Gara-gara si teacher keburu datang.